Paris ya mawa bona mo kwa ngena bege kipa Ksh2million ibere Samari tanguru kwa Dr. Richard Mainayole kure bunge ya North Mugirango nchendwete award ya omwagamo nincho ya mobule wote krokia bunge kya North Mugirango ni sawe kwa tokora ikara sege chuskure nondi kanisa ga gestwaringe Paris rero youths baroye barabange lakini mbabu achigas bagokora so we are having an engagement na youth tojali andomanya awards the way torabakonye with the next election Rossi government ya North Mugirango iringia egochali abasae ni chikanisa. You remember last time ndo ichikanisa chawa ST gweta leo tuachire cha no twarenge say Catholic pia chintu atororo we are going all around chikanisa chonspi tari che eyamoyoka so egenge kenne giringa tuacha lero tusaberwe tumanya ne abantu batumanya eni tumanya nintu bali togo kokomba North Mugirango tuatigo muchango wayo Ksh2million ibe akigo ikoinyoringa ne Paris yewa chikanisa chinyinge sana so hopefully ngachikanisa chibese chinchisa niko konya Paris chikanisa chonspi che Paris ya mawawa. I think this is not the end. Onya ikorojinga tuachira lero this is just the beginning. We will go around the churches che constituency ngima kale chinsa kira to allow and no matter before to write reaching chitarinke so nega soga entre tari gasto gotigananchira because we want to wish all Christians bato sabere and basabere enseye twaro molembe amagenderache youths baito banyore gas bako omanye nga kanisa especially Catholic egasi abuta yugo sabera aba Kristo baonjo kerioka Catholic no matenga iko katika ile mstari wa mbele kusabere kanisa chinde ndani kusabere serikali wanakosoa serikali na wanapadia mawaida. Because of that we want to support these churches regardless of what denomination they belong to. We want to support them elinenga na intumane serikali yetungo saberwere kianto matenga sama tukare moto ndaita masaba manene inde serikali to watu arobomo no mochoko na mani ngakia ya election irinda abantu baitu batwaro molembere ka bakora chikora na kwa chikura abandi kyagero iskoligereria nga ngakia chikure kare cyekire abantu ngo cyakabare ko tutanamagena kyarango sabanga undi wense koligi chikura chikura no molembe koko nzangi umuntu opponent yao akuna aje ko murutamagena asabiri chikura ngora nakinganagera natabanga tikechikanisa chisaberwe abarayi bakoligi chikura mbaba siko insight y'abantu kutabantu amagena ngasenje batari ko support Nyasaye nero koruo molembe Nyasaye nero kurubuga bara abanyanyi mama yetenga 2020 nona alenge bagante binga inchu na next time 2027 I know ndiko buri chikure echo na ntu egentenga wakati wa Mungu ndio wakati bora agara bana nturi kumoyo na ndekere twakore chikure cha 2022 atera tukata impya mona sega siba kolete baba siko kumoyo na ndinga kito nereye iko kamoranja abantu bano tumugurango tikatubwaterane na ndete tikaturi chikura no molembe na mono abarayi bali barobisi kimoranje mu basiko bortamagena mu basiko barama tikatwensi pitusikane ekigara barayi bonsi bali bakubwa na bali bakubugwa bonsi mbanje North Mugirango tikatwarobomo into nabantabamo tomenyabamo ndinde tore tomolembese constituency ya North Mugirango bono nchina ali kwirana ndi mwesimigumbia mono isenga na arure se kanisa anyibwatere mono namangana atotabirie wese mangana kwani se kanisa ebesa topase kunye na kwanye kwana nendo nyiru na chwa kanisa wosenie na kwaruterwa macha ali gisio na pata nyasa kwa ebisio na ndo randi no muno yukurandi omorembe no rututagite ina intu abagaka ito ina intu abagaka itu atakomorembe tutageti manyinga iteke serikali yetu nyesiko erigeti abakonye bwati na barabu baesiko ekiagera basikane nariyo morembe okoba abana baitu twari kubakurira mubase kungainwa ngino musikate bana siringi 100 mutiko kusaria serikali ejinere mbwembe kanda no morembe chero kobo kokuri okomasi naritora nyoro morembe sikenya. Secretary wa Paris ya mawawa, sisi setu ni kushukuru mheshimiwa daktari kwa kutupa mchango wake wa kusaidia kujenga hii parokia yetu, na ni shukrani kwake na mambo yake tumekubali kwa kusema kwamba anataka tuwe na amani, yeye hataki furugu, na mweje yote anatafuta hii kiti yenye anatafuta, tunaomba amani. Hiyo ndio ukweli. Vijana wetu wasikubali kutumika, kuruhusa mawe, kufunja mali ya wenyewe, waende pole pole. Uongozi ni Mungu anatoa. Na sisi kama kanisa Katoliki tunamuombea mema, na safari yake hii yake kutafuta hii kiti
tunamtakia kila laheri. Jina ni John Magubongeria, secretary wa Mawawa Party.